Salaam bacho Nan ba mung taso tayo khwagha qissa rawroo Da Imandara Sarayaw da Lal Pari Qissa da Raze da qissay na khuand wa khalo Tara kheraye ugure Stasu ba khwagha Paya warkuti laliche yo emandara sarayo sedo Agadir menati yo emandaar ho Hawaya khada Auda khorak saman ham kam shewadai Kanan ham largi kam rawrrawee Mung basakau Fikar ma kawal Tarsu che da la suna kar kawal aishe mumba khalina pate kiku Zabasta tul armano na pora kum Spog mi fikar ma kawa Haga khpal zur da uspani tabar purta kru Da tabar da haga da kur da rozgar ya wazene wasilawa Sahar waqt mandara sarai zangal tarawan shu Markana wats kawalo Au dasin Dubai parang bahay day Dasin pakara yeo largi pedako Largi kat kawal shurakro Ay zama tabar da haga dalas na wakto Au paobo kilara sho Usbaza sangha karkaum Da khuzama da kurya wazini wasilawa Imandara sarai dasin pakara kenasto Au das Darogh ki rawanay shway Agadir ziyad khafa shu Au jaral ye shuru kro Deki obuna Lal Pari rawata insaan wale jari Imandara sarai zama tabar pasin kilar sho Za gharib yam katabaran na laliche Nuzama kurba ugi patishe Makafakega Sabasta madad kaum Lal Pari dasin dubuta kuzashwa Au yaw chamki dar tabar yirawishto Lada saru saru tabar stadai Imandara sarai nada zamana day Zama tabar khuda uspani sada tabar day Lal Pari bia ubuta kuzashwa Nuda dasbinu saru tabar stadai Nada ham zamana day Bia Lal Pari yaw zur da uspani tabar rawaisto Da basta tabar we Hamda zama tabar day Der zada manana Lal Pari Tayo Rishta ni insaan ye Darishta ajar dadai Lal Pari haga tada uspani tabar sarada saru auspinu zaru tabruna hum warkar Manana Khuda de ajar tarki Imandara sarai kurta larupa manda awa khazi Tatola kaisa oka Da qissa laliche insaan wa waraida Laliche insaan pasra ke wayal Chiza khude ro karim Au da lalach khayal ye pazra kira waisto Laliche insaan zangal taraf tarawan shu Zimi peda ko Au pakast yakhbal tabaru buta guzar ko Biya kenasto Au da makar jara ye shuru ko Hai zama tabar hum lar shu Deki Lal Pari biya rawata Au da pus yete oko Lali jari Laliche insaan Zama tabar ubo ki prewatu Lal Pari ubuta kuzashwa Pari awal da saru zaru tabar rawaisto Dastadai Ho hamda zama day Darogh way dada barstanada Tedir Darogh genau makar insaan ye tamata Darogh bewakuf insana Bia agada soru tabar gaib shu Au yaw dama ka ushua Lal Pari غيب شو pari haga tahi
سمور نکر حتی د هغه خپل تبر هم لار شو لاliche انسان ډېر خفه شو او خپل کور ته روان شو bacho د کیسې سبق ددی رشته ویل او ایمانداري کول همېشه اجر rawrrawee او Darogh او lalach انسان ته nuqsaan rawrrawee که تاسو ته کیسه خوښه لګه نو مونږ به نور هم خواږې کیسې rawrrawoo تر بیا پورې